Shwmae, Guto o Byw'n Iach sydd yma. Cyngor y Wythnos ar gyfer yr wythnos yma ydy'r pwysigrwydd cael digon o gwsg. Dwi'n gwybod mae'n anodd iawn i nifer fawr yn ni, ond da ni gyd yn trio. Felly dwi ysgrifennu 8 pwynt i lawr a rhaid ai dystrost nhw'n sydyn iawn efo chi. Yn dechrau gyda rhif 1. Nopi gwella ein gallu ganolbwyntio ac i roi sylw ar waith. Rhif 2. Mae'n helpu ni dysgu a gwella ein cof. Rhif 3. Mae'n helpu cynnal pwysau iach. Rhif 4. Mae'n helpu cadw ein calon yn iach. Rhif 5. Mae'n cadw ein system immunedd yn gryf. Rhif 6. Mae'n cymryd gofal o ein lles meddyliol a'n iechyd meddwl. Hwna'n bwysig iawn yr wythnos yma, gan bod hi'n wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Rhif 7. Mae'n lleihau ein lefelau straen, ac yn rhif 8. Mae'n gwella ein perfformiad athletaidd. Gobeithio eich bod y ffeindio hynna'n ddefnyddiol. Cadwch yn saff a welech chi'n fuan. Hwyl. Hi, my name is Guto from Byw'n Iach. This week's tip of the week is going to be the importance of having enough sleep. Although it's hard for many of us, it is a very important part of keeping healthy. Okay, so I've written 8 quick points down. I'll discuss them very briefly. I'll start with number 1. It helps improve our attention and our concentration. Number 2. Helps us learn better and make memories. Number 3. Helps us maintain a healthy heart. Number 4. Helps us maintain a healthy weight. Number 5. Keeps our immune system strong. Number 6. It takes care of our emotional well-being and our mental health. And that's very important this week, as it's Mental Health Awareness Week. Number 7. It helps reduce stress levels. And number 8. Helps improve our athletic ability. Okay, I hope you find them useful. Please take care and I'll see you soon. Bye.